өс дораболорун. Бүгүн болана партнердар бутер анан видео стабыт. Маркетинг план тугунан опсай выгодатын, ото опсай буланы көддөрөн кебебин. Маркетинг план Global Trend. Global Trend компания кирерге биги төт кири бар. 4 входа. 4 входа. Төттөгүнчө алак тем бар. Төттөгүнчө хокобой. Агыстыгынча алак тем бар. Агыстыгынча. 14-төгүнчө 9 меак теннак бар. Рублей. Онна амулахамыт. 35-төгүнчө 2 меак тем бар. Та. Мана тук келерин хуйон. Мана болана 2 бальзам келер. Мана 4 бальзам келер. Мана болана 1 спрей келер. Мана болана 1 спрей. Эбет онна 12 бальзам келер. Бальзам. Или 2 спрей ылыхын хөп. Бу отой выгодный бар спрей. Онна болана 4 бальзам. Бүгүндү кирехана бүгүндү. Атын компанияларга холатакона бизнес хагылырга ботой кирехана отой үшүрү. Та манны болана тугу этен кебехен разым. Бастыгы пакет убыттарга болана бу просто клиент эр болот, Мана клиент боллакына бирере доход көрүн туана. Онтон мекеники үс пакетинен кийдахытны хетте көрүн. Хетте вид дохода яха. Вид дохода. Бу хетте көрүнгү бартын тугана. Билген бу хетте көрүнгү кылгастык ыгытан көтөрүп жок. Та бастакы боллагана за приглашение демала. За бастакы көрүн, за приглашение. Такылга таман койду. За приглашение. Манна боллагана эге колор болан бу бастыкы пакет атылат акытына. Бастыкы пакет атылат акытына төт мөк хүббе. Бу катчыны разы ыгылат. Сразу жакын. Сразу улугу. Онтон бекеники агыста 14-те 35-те пакеттер атылат акытына. Яка сразу офиска контракт туттара кетиге агыс мөк жүрдү. Окковай эме сразу төлөнөр бу. Видео касынан. Бу күнәйман оңрок кылып, каста контракт туттардакына кастаган агыс мөк жүрдүн улар. Та входтар бутун пакаман отун рехта. Та хетте көрүнгө бит. 2 көрүнгө төрт ийбит. 2 көрүн бинарный демо. Манна болана Global Trend компания маркетинг плана бинарный, он плюс классика дейт. Он классика демолана статус элбехни, то дальше кепсел. Тагман бар оторейсин. Бинар ден, болана скоростной ден, именно хамнос түргендик асырга анаммыт маркетинг көрүнгө болду. Олар эги дигит. Олар Вася дека. Вася кидде. Бинар ден олата раз, два демона. Вот она левая нога демона, ветка, это правая. Правая. Так, Вася нуда товар ставим. Вот терминда бабуки элбахти номеры. Бектөрен миллион товар саркидилер. Раз, два, три, 4. Да, это была бетте спонсорская нога, бетте спонсорская нога. Бетте внутренняя нога демона. Чонуще дальше илля гирематакны бахарыгым. Бул хамы главный выгодатын көдөрүн кебехем. Так, бу неделен мандык хавланы хе. Ол 3 неделя илдебит. Колор болана бөттүгөр. Bir nedelya 500 балың орын, оларда 500 пиви ордылар. Левай ветка. Bir ветка оларына балтыра тыгынча. Пиви ордылар, пиви де қалыныр. Бұл пивиден сетевой маркетинге
валюта курдук. Это мера измерения. Так, бастык неделя аваллагана. Бу первая неделя. Хавылына беретти 500 беретти. Тыгынча 500 детебит. Хавыллар 500-нен аңарданар. Буга 500-тен тыгынчата аныс неделя көһөн берер. Аны стереокалыхса бүткис неделя бүтүр көһөн берди. Первая неделя дехабы. Делететин. Мана валлана бу 500-тен эһиге 11-ген улагат. 11-ген, алаты 11-ген демалана Беган ПВ демалар, Беган ПВ. Так, Беган ПВ төгүлленер Jordonikki Hakkovayga bir PV маны билетен дехла. Bir PV Jordonikki Hakkovayga тегнехер бу компания үддүнен бир расчет. Беган ПВ-ге аксагыт 2 тыгынча 1 мега була. Бу 1 неделя 2 тыгынча мега оңорду. 2 неделя бара. Так, 2 неделяга командага оңордо холовор 200 PV оңордо. Жоң делбенен таларсының буттар опса 2 тыгынча PV болла. Бөттүгөр өсүп күскүллөнөр 2 тыгынча 500 болла. Так, 2 неделя түмүктенне разницата бу 500 английский делами көһөн берди. Истеу калатын 500 көстө 2 неделяга эми 11-ген дохотлагат. Мантык полана 2 тыгынчаттан 11-гена 200 PV болар, 200 PV төгүлдөн Jordonikki Hakkovayga теңнехер эһиге дохот кут авастыгынча 4 мега болар. Астыгынча 4 мега Hakkovay 1 неделя оңтугут. Дальше барабыз. Бу неделя хабылымна анынскын 3 неделя кадар. 3 неделя. 3 неделя кадар. 3 неделя командага бүттө бу жөнөсөлбөн бар холбон 4 тыгынча PV оңдуктар. 4 тыгынча PV. Бир өттүлөр өсүк үскүлөрөнөр 4 тыгынча авас сүй оңдуктар. PV. Мантан разницата бу неделя бүттөгөн хабыллар разницата авас сүйө аныс неделями көһөн берди. Камыкта туктотулулар бар хагырен нехе. Бу 3 неделя түмүгүнөн эһиге 11-генен аксаң эһиге 400 PV-лерди. Булар бу 4 тыгынча PV-тен 11-гена 400 PV болар. Бу төгүлленер эми Jordonikki Hakkovayga теңнехер 2 төгүл болар. Көрүгө 16 тыгынча агас сүй. 16 тыгынча агас сүй 1 неделя оңду. Бу 11-генден партнерской бөлүгүн, статус болана эһиге көддөр болакына бурдук болар. Партнерский статус 11-ген пеген партнер демек. 11-ген менеджер болакына эһиге 15 бөлүгүн 15 бөлүгүн бронза болакына өссүрдәне көрүңөр мен запятой докка. Мен бронза болакына эһиге хылы хүлдө бөлүгүн. Дальше бара болакына серебряный директор хүлбек бөлүгүн. Золотой директор, золото. Статустар бу классикандан бар да. Золото болакына эһиге хүлбес бөлүгүн. Бриллиант болакытна хүлбе бес болгон. Бриллианттын будущем хурьянка эһиге багана барда. Дальше инкетен тока. Та бу 11-генен хуттатын, холо бронза болакытна бу хүлбе бөлүгүн. Бу 16-таны 10 болбакка хүлбе бөлүгүн болганы 2 төгүлгөн. Алар төгүллөрнөн бу статустар бүтүн улатындар хатты. Хүлбе бөлүгүн болганы эһиге 16 болбакка 1 неделяга керулада касолары 30 тыгынча. Вот дароо 30 тыгынча 600. Hakkovay 1 неделя алат. Бу 4 тыгынча PV командага оңолуп болгону. Сетевой бизнес үшүгөйден эһиге бастан жондор ыңырагыт. Ол жондор бүт үлелен кирен бардактарына команда делбен бу объемнор улатын кирен бар. Ол объемтон эһиге бу биргөннөн бинар системетинен неделя бачына акса. Жон tehel daha bir moralla produksiyon ahar üçü etергelle
спрога үддәни хер. Onun продукция баралар, эми көмөлөр бия. Так. İkiz доходу кырсатын. Баамы основной болар, билим болана. Кылгасты. Дальше бардакын үстүн тренинг болар, хер. Хамы эдде качылага активация дем бар. Ол тугунан кырып кетсен деген. Так, 400 доход болана. Чек от чека ден. Болана жон чек от чека. Болана эхиги бинарга биреттүгүт бара турдун. Биреттүгүт токтан калын, колор боланы эхиги өңүр бүжжоңдуттан. Кинер хамстарттан бырыганылар. Ол болана тух. Демиман поколение нохуйдан көдөрөм. Бу эхиги колор болана Коля. Коля, бу первое поколение. Бу өңүр бүчөндөр хеп. Бу икки поколение демулан энжон өңүр бүчөндөр. Үз поколение. Бу жон демулар хеп. Манны болан так, билин 400 доходу көрөбүт. Чек от чека ген. Олар бу Коля хидден. Кинин бүчөндөр бастыкы поколениялар. Жондор икки поколение, үз поколение дальше хеп. Манны болан бу жон бахардым. Чек от чека ген эхегер бүчөндөр буттан. Компания бирге мери. Он бирге партнер. Он бронза. Бронзовый директордар. Бронза деп уттадым. Мана менеджер дем оны. Менеджердар бастыкы поколениеттен үмүттөнөрдөн 11 ылалар камнастарлыктан. Өссө 11-не. Мана баланан бронза. Оны бронза, оны серебролар. Серебряная звезда. Директор ылалар. Так. Үз поколениеттен 11-не ылалар. Золотой директор, оны бриллиантный. Бриллиантовый директора. Сөт. Манна боллагана 5 доход бүткелер. Бу 5 доход тугунан кылгасты кепсем болана активационный бонус ден, активационный бонус. Манна боллагана эхиги өңүр бүжөннөргүт активация оңордокторуна онтон биргенлар. Мантыка биргени боллагана туактем болар. Биргена 9 поколение адылы бара. Тамын подробно кепсет яқпет. 9 поколение адылы. Боллаган колор боллагана манда мен статус куттум тутулукта. Партнер боллахына көргөз, менеджер боллахына эбилер, серебро боллахына өссө диринги боллаган, золото боллахына башы бүтө келдилер. 9 поколениеттен бирген боллаган. В смысле приказ мы сделали? Да. Пауза. Подойдите. Пауза латым. Так. Дальше орехом. Так, бесигинен боллагана. Бу түптер дабынас. Дальше бу үстен көндөрүнтелин. Токтарда хыраттан такат. Өтө түстем болот, Бу 5. 5 доход боллагана путешествие боростой. Путешествие. Серебро боллакытна. Серебряная звезда боллакытна. Директор. Нар звезда. Директор боллакытна. Компания путевка берер. Бу хырыга боллагана Саня Демкоракка баралдар. 31 декабрьге булоңор буттар. Алтыс боллагана за развитие партнера демолар. Боллагана алтыс. Эхиге өмір бүткеге серебряный директор боллагана. Эхиге Турдоник тигинче компания хие хамнас берер. Бу боллан условия деген үс ихигер болукта. Бу эхиген бүткеге. Онтон бу өмір бүткеге дальше золотая звезда болла. Золотой директор. Алты ихигер. Алты ихигер болар. Эхиге хастенете үс сүрбе алты тегинче эхиге премия болот. Бу жон хайындар букетне хинден премия. Хеттис хамышой ата монту хамыр баханту. Бите хеттис дохоттен лидершип
решить. Мана компания хылбытыгер 1 раз в год эхеха валлана премия берет. А ол премия валлана 1% от товарооборота эхеха премия выходит нам хылга бидде.